Uyokhumbula ke mlalelo sinede ingoma lengathi angicabanga ukuthi ngiyoke ngihlukane nathu emsakathweni. 40 years dabesendeni. Kuthe eMaswati akatise umhlaba. Noma kumhlaba wonke awatiswe ukuthi singeMaswati yini lesikuphethe. Asiyibonge inkosi yasezulwini kanye kanye. Ngiyathi kuthi ingoma leti njengaleti tibuye tikuthunuke nje. Ngixolise lapha athi CD yami bengibathi ngiyayibuka ngathi sibe siyenda kanjani. Kodwa ke ngiyakhola sitawuphinze siyithola ingoma yethu. Kwanyalo nje nayo indzaba lekhulunyako kulamalanga ukuthi Jesus is coming back. Bese ngibona ukuthi angichubekele embili. Ngabe emagama lengoma uyawathi nimlaleli noma ubiwanake yini ukuthi uma lengoma ikhuluma ngekuthi saints it's about time isho kuthini na? Uma sikhathi sami sime kanjena ngicela sele silungela ukuthi sitokhona sesithandaza sitobe sesiyachubeka siyadideka ke tindzaba. Ngicela siwanake lamagama lengoma nje lawa. Saints it's about time.
awuliqiniso lelingeke liphikwe kuzithi ingoma leti nginadi hayi naleti njengaleti atiyuze tifikele tiphelele isikhathi uma uthi lalela nemlayetho futhi kuthi bazalwane inkosi seyiyabuya itolanza libandla layo sese sakhuluma kaningi ukuthi nasikhuluma ukuthi Jesu utakutolanza libandla muve Paul nakakhuluma akhuluma abhalela abazalwane baseGalatia nakathi yebantu bami mayimine nginemhelo ngani aze Kristu abunjwe phakathi kwenu sayikhuluma ke lenzaba ukuthi uma Jesu eta kutolanza libandla sekuthi inkulumo nje lena lebonakala ukuthi kufuna sikhulume ivakaleke mbamba nase sikhuluma biblically meaning yalenzaba Jesu utakutolanza yena lakithi ngoba lokuthi nje nawe memukela uphinze uphile ebungcwele uyabunjwa ke lapha phakathi kwakho utawuthi ke nasabunjiwe afike egcineni bese uyeta ke utolanza yena Jesu. So when the Lord shall appear, Colossians chapter number 3 uthi Jesu nakavela Paula uthi Jesu nakavela nathi sitawufanana naye
uyabona uyavela Jesu phindze nathi esifanana naye.
njengoba bengishito kemlaleli ukuthi sitawungena emthandazweni kafishane nje sitobe sesiyachubeka ngoba sesivusele netindlini tekusakatha kodwa umlayeto wana ingoma naye inkosi yami sitabe sibuka ke namhla ukuthi kuze le ngoma igcwaliseke lokuthi when Jesus shall appear we shall be like him. Funa tsende ini nani nkosi yami Jesu. He will shine in his glory. He will shine in his glory. He will shine in his glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na ingoma ebusuku nje. We will forever be with the Lord. We will forever be with the Lord. Kuthiwa we shall lift up his name. We shall lift up our hands and praise his name forevermore. We will forever be. We will forever be. Praising his name forever and ever. Yena yethu ayinkosi yasezulwini uhlethe engathi mulweni ubalekelwa lizulu nemhlaba praising his name forever and ever. Maye koja kumnanzi kukholwa awuve nje ngemagama Hallelujah. Woo. Lord, you are worthy. Kuliqiniso ukuthi uma inkosi sithatha senyuka siye emazulwini siyohlala nayo inkosi siyoyithumisa kuze kube phakade nje abashito labanye nabahlabelela ukuthi sohlala nenkosi kuze kube phakade siyoyithumisa sibonge ligama layo ngoba
yona inkosi lengcwele. Uma kunjalo njengoba ngishito ukuthi sitawubuka lokho ukuthi sister wenda njani kuze kuthi thina sikhone ukuthi sifike ezulwini kunye kuthingakala ukuthi sibe nemlilo nje lo mlilo ube wasomandla ngoba abantu kulamalanga bayotha nje. Uma sitawuthatha umlilo wasezulwini ube ngakithi Jesu ushite wathi ngiteke uphongisa umlilo emhlabeni fisa kangaka ngathi ngabe sowokhelekile kuze siyibone inkosi nayibuye asibe bantu labavuthako liBhayibheli lithi asivuthe enkosini njalo njalo. Nkosi yami dingoma lethi uyokhumbula ukuthi dingoma tethu tayitolo lethi lebesivele sithi sebenzise endlini tekusakatha kuthi sinemlilo lo mlilo ungathi unganza neAfrica yonke kuze leAfrica isinziswe kuthingakala ukuthi thina sibe nemlilo lo mlilo singaba nawo utabe uyakhona ukuthi uyavutha phakathi kwethu uvuthela ukuthi iAfrica yonke bese iyakhona ukuthi seyiyasinziswa uma seyisinzisiwe iAfrica fakazi ukuthi umhlaba wonke. Ngikhumbula lenye ingoma lapha bekathi lumina kahlabelela athi Africa will rise and give you glory. Ngiyathandaza ukuthi ubaseke lo mlilo namhla ebusuku emakhaya nalabasilalele emadolobheni nalabasilalele emsebentini nasetimotweni. Ngiyathandaza ukuthi ngathi lo mlilo lona uNkulunkulu wasezulwini angasibasela wona. Sine bayitolo noma singasiba bayitolo kangako nje silate kahle licilongo nalithi oh Thixo kaElijah ngathi ungasizwa thuma umlilo lawo magama thuma umlilo Nkosi nali libandla lakho ngathi selipholile leluthando thuma umlilo Nkosi